MCAS bakuma kaunti ya MERU ni bakathite thirikari ni kwiritanĩria kiri kuthithia UCHUNKUNI na gwikira mpeni athuganirwa oragi ba mututigi sniper ni boritie Rais Ruto kethira agatonyera mantu ja MERU kairi atonyere ende athikire kinya uge bwa MERU bari bongwa baugite bate kwenda kwariria muno untu BUBU ende ntukunite kuraja bakarita ugambi bwao nawe mubunge wa Bore mugambi Rindikiri NAURITIE atongeria bangi ba MERU UKIRIRIA na kuadisia ikanyaga kuthithia UCHUNKUNI barite ja barentere charuire na mwandiki wetu wa Nteto Kelvin Kimathi ni agutwacho ikinya. Atongoria mwanya kaunti ya MERU betite NAMBERE ukatha thirikari ukulukira rwangu UCHUNKUNI na uthuthuria kumania matali ya rabambirite kuyukia marito kiri UCHUNKUNI gukencha mbere ari mitandao ya kaunti ya MERU bendan muthiani urayikene muno ya sniper mantu ya sniper ituchokeria this ya inkado na DPP inkado non tuba mantu arabathithite so far na tuibaromba ibaresi kila mtu para makuari DCI na investigators na wito wetu we are doing a very good job. Roba gonta isasa kabisa tunaendelea kumerita ikitaria tura kwaria lekinya tukaria the right time tukauta assembly na tukaria wala kimamja kwari kuja mwana urai ukayukija muntu ekuranya na wowe shulyo yomuchiani kachore mutano nginaka na mwarosia ikeja kuthi mutano nyako imwaro nyakwe ohitirome akorwa metho wetho kigerwa as a parent ikeja kuthi mwana okuthithiritwo wetho kigerwa ate na number 2 yoro kwirwa sniper nana raba tekarone thekaire na bagakora na memory yu batuke ya kuthwa ki muntu withirwe na nkoro ekuga ati aigunorawe na hakisha gukua then muntu tewothe nyoke very by na society. My dear President, that a time has come for you to listen to the voice of the people of MERU. Ndio tukumekuwa sauti nyingine itakualia. So our prayer is this, that MERU tuna viongozi tusikizwe wakati umefika wa kusikizwa kama MERU. Kwenda MERU ningetwa arairo ni anto bangi some other governors bawita bagenda ita MERU all the time. Hata MERU kinya sisi tuko na viongozi wetu. A time must come for the people of MERU waongee wao wenyewe na their voice ikuwe respected. Tongore baba kinyilio ndi maabisa baba UCHUNKUNI bakinyete mwanka kinya nyumba cia thirikari cia gavana wa MERU na areke kuringanithwa bunene muno na ikukia unyumo kia muthako uyu mututigi sniper about the scene of crime kwa nara the scene of crime dai oninte wati dai ode mwana kwa wati dai ode mutanochi wati ode were ndise wati wewete ode were ndise webaikire na waikire crime so iba kumya biba biatite abere ike konekana tukarwa mantu betwali mano tu MERU ne tutwide ano manga turamire MERU na finally kure antu batura baiko mawe etinon to odi etu oni kwa gonto de mwekuru ona antu baturite ko defend mwekuru mweza abaturite ko defend mwekuru mweza antu baba tura kwa revishu cha MERU na Nairobi bau dem ndo kwanda kwa MERU katrikare endil na mantu ya MERU etrikare ndipo kuona kwa rojas kuandika scene of crime hakuna so nara kuandika scene of crime ito kumya baba yako na baba teki baba wati tukomenye bau na tuliwa batu tutikira kama unaona justice na hapo ndio tuko ndio kwa ria kinya tugaria no no leo pale juu utashuka tu kama uko chini pia utashuka tesa sawa katukua sniper kwa mwanga family yake ikona mbio ikona kioto tikwara sebo nene tutukare kwaria magia siasa lakini ruyu kana ukaria akaua uma non to residence yego ingwa na te kanisa na te school basiendete kururwa non to te school ingirwa byabingirwa residence tugaria yo bandai Rindikiri mugambi kiribuko ni uthuthuria bobotite NAMBERE bwekuki ajaja leo ija DCI na court case already ile ndene ya court na ya Kiambu mtu mume uliopinga sheria na sheria utumba kwa ya majaji kotini na MCAS Kongole
wala bange bogalia kuleta mambo mingi kidogo pengine haelewi mambo ya sheria. So gatwetere ntutuije sheria ndio take it course. But baririana baba batena pesa kabisa. Na watu tole bunge na tukatongeretie tukagerio bate dioro kubeka nekenda bona maendeleo hapa na pale bombote vya tubetu na yao barito tukubokira ruare nteresha rure kiri kyatho kyosho kyankano nja kwa Rogers Gitongwa uria imukariritu wamenya sawo kyatho kira kingi kira watene kinya na wekira thombe kwa mwari owe na aria muno bainyilite itomi bya kithomo Meru weekend kuma buri mbita wa KUUGA.